Mwiriwe neza mwese muduteze yombi muherere mu bice bitandukanye kuri tariki ya gatatu ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2024. Mbifurije kugubwa neza. Uyu munsi ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haraturukayo amakuru adasanzwe by'umwihariko ku bice bisatira umupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi nanone ugakora ku gihugu cy'u Burundi. Intsinzi ikomeye cyane y'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye guteza ubwo bukomeye cyane ku bagize itsinda ry'umutwe 23 ndetse bivugwa ko ibi byaba byageze no ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi nanone iyi mirwano iri kugaragara muri bice bikaba bivuga ko yongeye kumvikanamo intwaro ziremereye cyane zirimo indege za Sukhoi 25. Izi ndege kandi z'igisirikare cya leta Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba zongeye kuba zarasa ku mupaka wa Bugarama ahangaha Kamanyora. Bikaba bivuga ko mu bigaragara igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyabashe kugaba ibitero bikomeye cyane ku mutwe wa 23 wari maze iminsi ugenzura ibi bice by'imipaka. Bikavuga ko ibi byabaye nyuma yuko abagize itsinda ry'umutwe wa 23 muri bimwe mu bice bigiye bitandukanye bari bakomeje kugenda bagaba ibitero ibyanakuye abaturage benshi cyane mu byabo. Kuri ubu aho bita Ikatogota haturuka amakuru avuga yuko naho muri ibi bice nyuma y'imirwano ikomeje kugenda ihabera Sukhoi 25 indege ziri gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahageze kandi ibyo zimaze kwakorera ari akamaramansa. Mu masaha makeya atambutse Lawrence Kanyuka umuvugizi umutwe wa 23 yongeye gushyira hanze ibisa n'itangazo avuga kubikomeje kugenda biba muri Kivu y'Amajyepfo. Reka unyemerere nkusomere cyangwa se nkubwire ubu butumwa Lawrence Kanyuka ashyize hanze hanyuma mbone gukomerezaho kubabwira amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, dore ko mu by'ukuri byinshi mu byo Lawrence Kanyuka avuze cyangwa se bimuteye kuvuga ari byo tugiye kuba twaganiraho, kuko mw'abantu mwe nkubwiye ko hari muri Kivu y'Amajyepfo byakomeye ntago naba mbeshye. Ati ni amakuru mashya kuwa gatatu tariki 3 ukwezi kwa 12 umwaka 2025 ku isaha y'isa 5 zuzuye. Ati intambara irakomeje hagati y'ingabo zihurije hamwe zikorera ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, Mai Mai, Wazalendo, abacanshuro mbonera kuri n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi yongeye kubura kuri wa gatatu tariki ya gatatu kuboze no 25. Izi ngabo zikomeje ibikorwa byo kurasa mu bice bitandukanye ndetse no mu baturage mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ubu butegetsi burimo barakoresha indege z'intambara, drone z'intambara ndetse n'ibitero bikomeye cyane ku birindiro byacu, mu bitero biremereye mu kugaba ibitero bitandukanye ngo birimo birahitana cyangwa bikakomeretsa abaturage batagira mu by'ukuri batagira uruhare muri ibi bikorwa, bikarushaho gushyira akarere mu mwuka mubi ubutabera n'umutekano muke ukabije. Ati ibikorwa byo kurasa abaturage ku bushake birimo birakoreshwa ingufu za gisirikare kandi bigize ibyaha by'intambara ndetse ibyaha byibasiye inyoko muntu. 23 mutwarizwe muri urw'uruzi rwa Kongo uravuga ko komeje kurengera ndetse no kurinda abaturage mu bisozi miremire yo muri Kivu. Ibi akaba ari ibimaze kuvugwa cyangwa se gutangazwa na Lawrence Kanyuka umuvugizi wa 23, ariko abenshi bakavuga bati niba mwumvishe neza ubu butumwa bwa Lawrence Kanyuka buzaho budasobanutse cyangwa se nk'ubutumvikanisha neza icyo ashatse kuvuga, ariko icyo ashatse kuvuga yavuze ko ngo ibitero byagabwe kandi ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Kongo anashyiramo FDLR n'ingabo z'u Burundi bose na Mai Mai ngo bagabye ibitero kandi ngo ibitero byagize ingaruka ku baturage, ariko ntabwo asobanuye neza uko ibintu biri kugenda. Gusa benshi baravuga ko ibi 23 iri kubivugishwa no kuba ibitero noneho biri kuyigabwaho, nabyita gutyo, bifite imbaraga zikomeye cyane. Nibyo rwose kuri uyu munsi wa none ku mirongo y'imbere ku rugamba haravugwa amakuru adasanzwe. Kuri ubu umupaka wa Kamanyora wamaze kuba wafunga nk'uko amakuru aturuka muri bice arimo kubidutangariza. Aya namakuru ari kwemezwa n'ibitangazamakuru rutura ndetse n'ibitangazamakuru bikomeye cyane bikurikirana umunsi ku wundi inkuru hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi mu by'ukuri akaba ari bimwe muri bya binyamakuru byegereye kuri front line. Baravuga bati rero
kugeza kuri tariki ya gatatu hamwe mu bice 23 yari maze iminsi igenzura amakuru aturukayo aravuga ko Kamanyora rwose ngo aka gace kamaze kuba kafunga, imipaka Kamanyora bamaze kuba wafunga, ndetse ibi bikaba byakozwe ngo kubw'impamvu zo kwirinda, ngo ibi kandi bikaba byamaze gukorwa ku ruhande rw'u Rwanda. Ni mu gihe kandi ngo abaturage b'Abanyekongo bashaka kwambuka uyu mupaka uza Kongo n'u Rwanda bakomeje kubuzwa kwinjira, baguma ku ruhande rwa Kongo. Ibi bikaba biri guturuka ku mirwano ikomeye idasanzwe, ibisasu biri kuvugira hejuru ahangaha muri Kamanyora. Breaking news, kimwe mu bintu bya mbere ugomba kubanza kumenya mbere y'ibindi byose. Ubu tuvugana amaginga ya ubu tuvugana n'undi muri tizi saha, Kamanyora border yamaze kuba closed, cyangwa se yamaze kuba yafungwa ku ruhande rw'u Rwanda. Bari gukumira ko ari uwaturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjira hano. Amakuru ko akomeje kwishukiranya mw'abantu mwe, amakuru ko akomeje kuba yakwisukiranya aturuka no ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Narakubwiye ni wowe icyo ugomba gukora no gukanda subscribe cyangwa se s'abonner hano kuri Legion Info, hanyuma ubundi tukagukurikirana 5 kwa 5 update ku yindi. Niko ndi kubigenza. Ni imirwano ngiye kubura kuva mu gitondo cyo kuri wa gatatu n'umunsi wa kabiri wayo mu kibaya cya Ruzizi ndetse no muri Kaziba ni muri Warungu rwagati, hagati ya 23 na FARDC. Abaturage bakamanyora biravuga ko bari mu bwoba bw'uruhuri ku mutekano muke kubera urusaku rw'amasasu n'intwaro biremereye biri kumvikana, ndetse bikavuga ko ibi biri kumvikana ku mpande z'u Rwanda ndetse no ku mpande za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri cyane biravuga ko ngo abaturage bari kuvaho bita Katogota ariyo bari kwemeza ko mu by'ukuri byakomeye mw'abantu mwe. Ntabwo byoroshye kuba iyi mipaka yongeye kusatirwa ndetse no kugabwaho ibitero. Bishatse gusobanura iki? Abandi bati ikiraro cya Kamanyora cyamaze kuba cyaraswa. Iyi nayo nindi nkuru yihutirwa ugomba ko wamenya, ariko impamvu biri kuvugwa gutyo nuko mu by'ukuri ibisasu birashwe na Sukhoi mu kanya gashize ahari inyeshyamba z'umutwe wa 23. Biravugwa ko bitari bisanzwe, ndetse abenshi bitewe nuko ibisasu nk'ibi byagiye biraswa ubwo 23 yabaga iri kwinjiza amakamyo mu duce tugiye dutandukanye, cyangwa se tumwe na tumwe igerageza gukora diploma militaire. Baketse ko ariko byagenze, ariko ndagira nkubwire ko icyari gitero cyatunguranye ariko kije ku munsi wa kabiri w'imirwano nyuma yo ku munsi wa 23. Bivuga ko bari bashotoye y'uro ry'igisirikare cya leta ko ku munsi w'ejo tariki 2 Ukuboza no 25. Rero kuri tariki ya gatatu Ukuboza FARDC ikaba yongeye kwisubiza ikuzo. Imirwano ikaba ikurikiye yongeye kugaragara kuri uyu munsi, ibitero bikomeye cyane. Bikavuga ko abagera kuri 20 bishoboka ko bamaze kubura ubuzima bwabo muri ibi bitero ku ruhande rw'abaturage. Abaturage twagiye tubivuga kenshi, iyi mirwano nubwo igenda iba hagati y'inyeshyamba ndetse n'ingabo za guverinoma, biragenda bikagaruka bikagira ingaruka zikomeye cyane ku muturage w'ahantu haba ari kugenda habera imirwano. Benshi mu by'ukuri bagiye baburira ubuzima muri ibi bikorwa. Yaba uruhande rwa 23 nagira ngo ko rimo rakoresha imbunda za mota za RPG za Launcher 7 ndetse n'izindi zigiye zitandukanye 122 mm, ndetse n'uruhande rwa guverinoma nuko Sukhoi ibo ikaba karusho. Imirwano ikomeye cyane rwose irimo iragenda ihuza izi mpande zombi. Uravuga ko umwuka ukiri mubi, ndetse ibintu bigikomeje kuba byadogera cyane rwose. Imirwano ikaze irimo ihuza ingabo za FARDC. Wazalendo ntabwo isigara inyuma na 23 aho bitakazi ba muri Warungu, ngo ahangaha by'umwihariko ikintu bitazanya mu gigima, ikintu bita imiripuko, imigundano, byo bimeze nabi cyane rwose. Sinkubeshye amakuru ari guturukayo aravuga ko Kaziba amasasa ari kumvikana, wagira ngo ni intambara ya gatatu y'isi, cyangwa se ni bimwe bavuga bati ni bya bindi twajyaga tubona mu mafilime, nibyo birimo birabera ahangaha kuri front line, ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kuri front line mw'abantu mwe, ku mirongo y'imbere ku rugamba, baba komando kabuhariwe bamanutse. Wazalendo imaze nayo kugira icyo itangaza kugeza kuri umunota katureba ibyo Wazalendo ivuze. Wazalendo bati kugeza kuri ubu ngubu abaturage benshi cyane bagaragaye bavaho bitaburambika, ndetse ngo bakaba mu by'ukuri barimo barahunga ibikorwa by'inyeshyamba z'umutwe wa 23 aho zihanganye na Wazalendo aho bita Ikalonge muri hafi na parike ya Kahuzi biyaga. Bavuga umubare mwinshi w'abaturage wavuye muri utu duce twa Burambika
bahunga rero imirwano kuri uyu munsi wa none. Ndakubwiye ngo hano muri Kivu y'Amajyepfo imirwano iri kumvikana iteye ubwoba, ndetse kimwe mu bintu ugomba ko wamenya nyuma yuko ibi bitero bigabwe, ibi bitero by'indege, kimwe mu bintu ugomba ko wamenya nuko Bukavu ubwoba ni bwose, dore ko ibi bice wumva biri hafi ya Bukavu. Ku ruhande rw'u Rwanda ubwoba ni bwose, ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho ntabwo nakubwira ko ubwoba atari bwose ku baturage. Amakuru akagaragaza ko ndetse n'abarundi kuri inshuro mu by'ukuri nyuma yo kumva amasasu babanje kugira ubwoba, ariko bamenya ko ibi bice byo ku mipaka ari byo byakomeje kugenda biraswaho kugeza kuri uyu munota. Mw'abantu mwe ni ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo mujye muri komenti mutubwire cyangwa se mutuganirize, mudusobanurire, mudusesengurire aho ibi bintu birimo bigenda bigana, aho intambara iri kugana. Niba muri kumva ubukana bw'ibi bitero, niba muri kumva uburemere bw'ibi bitero, niba muri kumva imbaraga ibi bitero birimo birakoranwa, kandi nyamara mu by'ukuri harura amasaha atageze no kuri 28 kugira ngo tube twicaye Washington muri White House, muri White House, aho Perezida Felix Tshisekedi, Perezida Paul Kagame, Donald Trump, William Ruto, Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi banyacyubahiro bagiye batandukanye. Bavuga ko ari n'abandi ba perezida baza kwitabira iki gikorwa. Hari bari kuba igikorwa cyo gusinya amasezerano. Urasigara wibaza uti rero mu by'ukuri haraza gukora iki rero, cyangwa se n'iki kiza kubaho? Ibintu navuga ko bikomeye cyane, cyangwa se bisa nkaho byamaze guhinduramo isura rwose, ibintu byamaze kuba byakomera. Ni kimwe rero mu bimaze iminsi bivugwa cyangwa se bigenda bigarukwaho, ni ibiganiro byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byitezwe kuba igisubizo cyangwa se kuvamo inzira nziza y'ibigomba gukorwa, ariko abenshi bakavuga ko mu by'ukuri nubwo bimeze gutyo, hakurikijwe ibiri kuba, hakurikijwe ibiri kujya mbere, bishobora kuba umusaruro wabyo ushobora kuza guhinduka, cyangwa se ibyari byitezwe mo bishobora kuza guhinduka nyuma y'aya mabombe arashwe muri Kivu y'Amajyepfo kuri uyu munsi wa none. Kuri uyu munsi wa none tariki 3 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Ubu rero nyuma yuko ahangaha Kamanyura imirwano irimo iba, bamwe mu baturage barimo baragerageza guhunga berekeza mu bice bitari kuberamo imirwano, ndetse amakuru aturuka aravuga ko umupaka usa nkaho wafunze. Twerekeje rero mu yandi makuru gatoya, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, General Neva, umuyobozi kabisa w'u Burundi watumwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaraye ageze i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagezeyo aho yitabiriye umuhango wo gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu masaha y'ijoro nibwo Perezidanse y'u Burundi yatangaje ko Perezida Evariste Ndayishimiye yageze neza rwose muri Amerika mu mahoro, urugendo rwagenze neza rwose, ndetse ko akihagera yakiranwe ubwuzu n'abarundi bahaba. Amafoto iyo Perezidanse yashyize ku rubuga rwayo rwa X yerekana Ndayishimiye yakirwa n'abaturage batageze mu by'ukuri kuri benshi cyane, batari benshi cyane, harimo abana ndetse baje kumuha indabyo rwose bamwakira. Ejo kuwa 4 tariki 4 Ukuboza nibwo ba perezida barimo Paul Kagame w'u Rwanda, Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazemeza amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono muri Kamena uyu mwaka mu muhango uzayoborwa na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Usibye Ndayishimiye, abandi bamenyekanye ko bagomba kwitabira uriya muhango barimo Perezida William Ruto wa Kenya unayoboye umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, Joao Manuel Lourenco wa Angola unayoboye umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Aba rwose ngo bagomba kuba bakandagiye cyangwa se bagomba kuba bagezeyo bakurikirana 5 kwa 5 uko bizaba byifashe. Ndabararitse rero mwitegure mu by'ukuri, abagira utwo bakora mu dukore, abakora uturimo tugiye dutandukanye rwose babwije ukuri mwaba mudukora hakiri kare, kuko mu masaha ari imbere turaba twamaze gutera amapine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tureba uko biraba bimeze kabisa. Ariko aya makuru ari guturuka aho bita Kamanyura ngaha Katogota Kamanyura rwose ntago yoroshye, ntago ari kunyorohera. Buri kanya nimo ndumva nabibabwiraho, buri munota ndi kumva nabibaganirizaho,
kuko update ziri guturuka ziri kwisukiranya, uri kujya kubona ukabona bavuga ati bararashe, undi ati bararashe, basubiye inyuma, baragarutse, bigenze gutya na gutya, umupaka urafunze, abaturage barirutse. Mw'abantu mwe ibintu bizongeye guhindura isura. Iki ni kimwe mu bice mu by'ukuri bikomeye cyane hano ku mupaka wa Kamanyola. Mu by'ukuri nakubwira ko ni tumwe mu duce tw'ingenzi cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo ugomba kuba wamenya, kuko uruhande rumwe ruramutse ruhafite bafite igisobanuro gihambaye cyangwa se bafite igisobanuro gihagije. Ni mu gihe kandi ibi byongera kugaragaza niba FARDC yongeye kusata ibice bya Kamanyola ndetse irimo ishyiramo ingufu mu kubifata cyangwa se mu gushaka kubyigarurira, ni igisobanuro gikomeye cyane ko imijyi nka Bukavu irabiri mu byago bikomeye cyane, cyangwa se mu kangaratete ko uyu mujyi wa Bukavu ushobora kongera vuba bidatinze kuba wasubizwa cyangwa se wajya mu maboko ya guverinoma, ukongera gufatwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma yuko kuva mu kwezi kwa kabiri bice ubwo inyeshyamba zo mutwe wa 23 zabigeragamo zirimo zibigenzura. Ku mupaka rero mu by'ukuri amakuru aturukayo akaba yemeza ko hasa nkaho kuri ubu ngubu bamaze kugarirwa ku mupaka wa Kamanyola ku ruhande rw'u Rwanda mu rwego rwo gutinya ibishobora guturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi akaba mu by'ukuri ngo hari na bamwe mu baturage baje gungira mu Rwanda, ku ruhande rw'u Rwanda naho amasasu akaba yumvikanye. Ariko kandi amasasu yumvikanye ntago ari amasasu yumvikanye rasiyo mu Rwanda, ahubwo ni amasasu cyangwa se n'ibisasu byagiye birasirwa nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urusaku rwabyo rukaza kugera mu Rwanda. Ariko icyo ngomba kuba nagusobanuraho, urwo rusaku nubwo rwakomeje kugenda rwumvikana, ntago mu by'ukuri byigeze bigira iki, byigeze biba ngombwa ko cyangwa se bigira izo ngaruka. Kambashimire rero babwire nti mu kanya kari imbere mu minota mike rwose turaza kugaruka tureba n'andi makuru akomeye cyane. Mbararikira inkuru ikomeye cyane, nimwe mu nkuru mbonye ku musozo w'aya makuru, ariko bitewe nuko mbona iminota irimo iratujyana, reka babwire nti murushaho gukanda subscribe cyangwa se mugumishe urushinge. Mu kanya kari imbere inkuru ngiye kuba nayibategura ndetse bakusanyirize n'andi makuru kuri yo, ubwo rero muraba mwamaze kwagira namwe tayari ndabizi, hanyuma dukurikirane ibya aya makuru. Nge nari Bosco umutaramu cyane iyi na Region Info, aho tuba dukurikirana akantu ku kandi kubivugwa kubiba ndetse no kugenda bijya mbere ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyarikira muri group yacu ya WhatsApp uciye muri comment uza kubonamo link ikugezamo. Ubundi rero mukomeze kugira ibihe byiza ndetse no kugubwa neza.